Halo pelok pejor gumnu pilong. Te ngatrai pi asa iklan hi. Te menta perlok nga ko amben i pi kene kerja ngayo i bun ki komen yang ngana pedeng jong pi aba ladangi wan situ cepo asam baragwali ngikin ome kalia don guest house ne em situ po asam baragwali. Te yangan pen i pi menta tan menta pen i pi ngawan nge hakane ke guest house jong ki mizu guest house ke jong khasi jong ngiru ke don he dengan pi hadin kata mo kamen kong ngan pen pi kane ke guest house jong ki mizu ka hampes tu kata clean and clean te mo kane ke guest house ye pi ki nong me khalia dar pi kwa ban wan ka shine shepo barakwali assam te pila ban sa kane ke guest house mo ngaladip kali ya manager ngaladip ong i ngaladip sim ke permission na i te ban pen i kene ke kirum lu ngan pen i kene kirum mo so let's go sport room te yang ni pi sport ke room ke facility ke kolong kum no oh facility te don karen re don light re te komne king adjust mo berlok komne king don lek rete oh la pun te pio i pe ka fan ru ka don AC ru ka don pe ka bed ka cakatia ru te ka dressing table kene caka kene ke almira almira te kerja bujain kena dressing table oh te pio ikan no kerja internet mo kena room te kemudian best mo perlu akan no porol pi1 shine pila ban sa kena ka jaka te yang ni pi saka bathroom oh bathroom wait kamu ke facility pa bathroom sampai besi perlok baik baro kitiar don ne po no te yang di sebar mo sport room te kumne best mo yang di sebar te kumne pe kita ke signboard POI kita ke signboard atau Presbyterian Church of India Mizoram Mission Compound. Tak ni ngikutnya ke Mission Compound. Mendere ke guest house ini tanpa ikutnya ke piong yaki driver auto tuk dan piong yaki dalam yang Mission Compound kin wanra pihang ni direct. Mo tendang neru dang don kirum. Baik, neru dang don kirum. Dan tepat don ke kantin. Baik, yang tai don ke kantin. Kijing bam ki per ki ja oh pio i tai building banadin jonga mission compound jong ki mizu guest house ma kene jaga ni ong ika mission compound akono ko polar p1 ada pi ong ki driver kali yalam yangi jaga mission compound kin man rai pi nang direct support yo i ne building ubadang mai ne rujong ke mission compound he te gini building ti baro yan bani ye pi hang dai don ka jong ke khasi jain tie jong ni o kene ke jong ke khasi jain tie jong ni tang banga klem yo ra ke pan mission bandung support ta ngam pen i ngam la pen i pi support mo ngam i pi tang na barkin te pi yo i kene ke penar thor mi ngi jong ke khasi jain tie jong ni ke Presbyterian baik ini ki kun mizu te POI kene jaga ban le sebar serok tenang ne don ka snong mizu kane ka to giba sa sene te gine ki quarter jong ki pastor te une Presbyterian Church POI une Presbyterian Church jong kene mission compound te kine ki quarter jong ki pastor te une school jong kene mission compound jong Presbyterian mission compound oriental
P1 hang ne kas new blade yo i ki para khasi jaintia jongi ki basa shne sor pin yo i ki kas new blade hang ne ki wan ying mane sa police ne sa nepo silchar ki bana different ki jaka ki wan sa police ne sa wise ne po silchar te kas new blade ki wan ying mane hang ne pin yo i ki te mentar mde kas ni blade neta dog don tanar khasi jongi don tang ki bijo keng te kumne gen perlap yo i ne ki guest house jong ki pastor te une te ngan pani phi number 4 kene ka mission compound phi yo i kumne kene ka gate le phi wan hang ne te phin yo i le phi wan ha kene ka jaka phin yo i kene Presbyterian Church of India mission compound yo i kumne pat ka school Oriental High School Jel Road